Thì cái này cái cái dinh sẽ dài trong kỳ mà cái bảo kỳ apa kre cái này cái cái sẽ thế xuất nó phi không à bisa jual hey sampung saipung oh phi băm mông nè Bam mah. Das tu. babang ada nè Bisa boleh bam betul. Bam teh cukup ya. Betul fi. chưa hề Kerja petan deh yo kurim. Heh? Dia deh habam kar, habam. à khi thì riam benar riam khasi tapi Dan kerja dah. jangan kerja tu mo Kena ambil selai le kelam kerja deh. long ra Long mo. Mam. Le lain deh. Seh tip. boy ke se Oh, kerja baik. còn thai lại ông tui sẽ Ông bay work lab mo. Suki. Pi liwan mister. ha Luan Nyo berjalan step. pra berjalan lagi. Wan pina. kan ni gede rukom ha ka bakile hang ni hapo fyang pui haflong tena kaliang kisendrang ki hab banra ya kasya bat ya kuai teli tempau bat kin wanra hang ni kin ot kin pen ot maki bat hadin kata na kaliang kasyaru kin pen saat pen klut syai ka hadin kata pan ki hab banra ka ban ai sya ki bahayeng hasam jongka kenthai ki kinyi ki jongka bat kum juru ki hanmen ki para mo te hadin kata pan rengkat bat ki temen snong ki ba pendap ya kenyam karukom na ka benta kane ka kam kenang bakanang ya syaprang Aku tinggal mana karena timin kak. Oh. Kama saya puma sana ma apa itu orang sana itu. Ya. Pasana lu kong bisa bansang tuh pakai nanti. Ane kan cakap, ada teori nak tak kami ngai tua puya. Ma kakek mana lo jite kuah ni. Ya. Mana lo jite kuah. Ma pasana lu dah katunde muhai ma. Kata dia. Masa tu 2 menit lu seri lagi dua. Ini mana lama? सब कैप्चर करके लेके जाएंगे ada pi सब कोई कोई ini kuai kin habban ai Oh, tadi bicara kan pun bom bicara nang. it's okay Adora la kate sempre se. You can come and join us. okay so I'm taking all this video news te perlok mentang ngelek stage po Ayo ni. te perlok mentang ngelek statisha Ayu ti hijau di lebih mak benar. statisha sha kain tu half long market kadon kawi kalek hang tai ting kwa ban lek pet gelek supet gelek na sabar dengan warno nomor ba kilong bang indera ban slim mo tadeng da kada okay ngin shu lek bat pen EP bat spek kalong kumno kita kelek ngamenin in jerong bos ka internet ba dan rai ndala hiar pat hadu kuno gejing internet jong kang ndang pek sisu juga okay dengan ini ada bukut
Tangi dan ni apa ke depan Del FC. Delhi FC. Haflong. Ni no. Delhi Haflong. No. Itu. Ni. Haflong quay hiệu. Hả? Có biết ăn gì? Ya. Santai. Santai. Haflong noodles. Okay, ini dan ini di Sprite. Bang. Haflong, ini di Sprite. Okay. Actually, tunjukin aku. Baby ka. Oh ya. Neat and clean restaurant. There's outside. Sebar aja men. Tayo nila tea. Ka kam setunat bansyong nomor ka kam I quick po ni depan. Holy Spirit Hospital. Dahan macam tu. Ah, ya, ya. Kan ni dia gak kami gak kentai. Oh.
Jamit. Okey. Te Berapa kret dengan ying yang kentai. Betul juga kun yang kan dengan ying kebasun dalam sudah biar tak. ta. Di Malaysia dengan sawan bam jas kapang deh. ये क्या है? Dos. Pork meat और ये fish. ओके और इस खाली था ठीक है के perlok ni dan ni kamera bamja ni sudah players ni pun dah batai ni juga ke man khat no ikini ka jenta bak ngan bam no dengan apa ni ki bang bang kini ki ya bun kam ni mah Tah. Tah. Tah yarak ti berok fi. Ini ketika kita membaca gaji kunci barang udah besok ini. Kali ini dicur bosnya bos lading. Ini solat bagat ha. Udai ini bisa marit ini duduk apor kalau. Dekat di babam mani gede ki Bahajin Hasan pastor klaim sudah berupai. Kalau setiap penajuan bangsa ini, apa berjadiwan? Perlok ni ki usnga mai ke jing batai ni ko na kalian pa sa na stockling no. Nyur ni ada ni pam ni. Ni pindang ya jauh ma pi ni nang ya pam ni. Ma Mari bimbang. Abang view untuk Malaysia. Ada perlok pet kar kompam gini kibrio ibang mah. Si bam ayu ba? Apor. Pok. Fish. Wah. Bang hadai. Tengarungan simune we. Mana pi ni Pak? Pak idang bam jam dah. Bang Pak, jembam. Bang. Hah? Crash tu. Ini udah jaj selau bagi set lang bat kada snel. Te ngam tiap udah ini. क्या है ये? Sumrisi. इसका नाम है Sumrisi. Oke. Tang selau. Ini ki set lang bat kada snel. आस में खाया खाया है लेकिन हम पोक नहीं खाता ना हम पोक नहीं खाता ना इसलिए देखा है पोक का साथ में देखा है लेकिन हम नहीं खाया तो उसका टेस्ट कैसा है मालूम नहीं ना खम्बम dasnya ngerong tem tak ada ngor Beef kasat beef banata na? Beef kasat beef? हाँ सुन Meat kasat. चिकन के साथ में भी Lokal mudi.